Kurlung do umyong rikain nong lankin maharam simship. South West Kasihil District Mokrowat. Kajing penken mau biang ya katarik ban penlong ya kador barba dorbar pelun jong ka kurlung do umyong rikain nong lankin. Kumbala de penbena hapo sosial media. Nadu ka karsan tarik jong menai risau arhajar arpusan. Bat ha ka arpo ar tarik jong menai naiwing arhajar arpusan. Baya kador barba dorbar pelun jong ka kurlung do umyong rikain nong lankin. En penlong haka karlai tarik jong benai nok pra arah jarak pusan. Kabadai haka sengi sajan. Haka por karwe siteng menstep hamadan government LP school nong langkin. Kumta ikot ngiwer bat ngida kerpat ru ya pi kiparakur lung do umyong kibami nakari kan nong langkin. Kibalasa syakeleng kabri unyu trep lahajan ne sajengai. Subha banya pelaj por kenang-kenang banyawan hakatai kajingalang hakatai katarik kumbala kedau haneng. Kajing pelajong pi ya kapor kabakodor ha katai kasengi kan pen I bar pen pau ya kajing ya I bar kajing ya telilang jong kakur barok kawei kum juru kan long kum kajing ya pen ya itu kam tam na kamenta kipateng kibansawan kublai sibun ya pi nong pentip sekretari kur lungdo umyong ri kan nong lenkin.